pushia the hizirna lama mitsuan tak ni in HSLC a Mizoram puma parian na ani a kumsa khazakwa somriat pakwa khan Indian School of Mines danbat achangin BTech mining engineer azava achwanom na chu mizozi nga mining engineer ka saberani zirna lama mitui tak ni in kumsa khazakwa somkwa pali khan na tho nei chungin LLB azaulia tin le khabuzia lama podwai lo le kumsa khazakwa somriat paruk kumami understanding mathematics for class 9 and 10 te kumsa khazakwa somkwa pakhat kumami quick the killer 1 le kumsa ni pali kumami oil field missionary te allow release to ani tin pushia te hi an kumsa khazakwa somkwa pakhat khan Nopui ni in tuna hian an Nopui le afatinen kulikon aizola an khosame gani Dr. Nopui chang te kha puhriat a chang hian min don sakdona chumi mai na chanchin toi lo ngai khale phutila Dr. Nopui chang te hi pusi kap nu na le pilal nun tlong ite fa ni in ni ruk thakhat sang ko sam ruk pasari khan lo pianga zirna lama mi chuanom takania kumsa ka zakwa som ko khan MBBS Rajendra Medical College Ranchi Zavin kumsa ni panga khan MBBS MDRC Diabetes Research Center sinai klangina zolea achuanom na chu Mizo fa zinga diabetologist masaberania tuna hen Mizoram Sarkar noya Joint Director State Nodal Officer NUHM le State Program Officer na techet meka tuna hen aizol luang mual veng khanga anchung koinan cheng meka ni pulal cheki machangte pulal cheki machangte hi zirna lama mithiam thei tak ni in khotlang ta na michhuanom takani a kumsang ni sompani khan class 12 arts a topper ni in kumsang ni sompani khan BA economics ni hu nuaya third rank ka pasa chumi nuwa Mizoram civil service sa inziak klingin MCS sang ni sompariat batch a third rank ani heti la yang kumsom ni paruk chawa upa ni tuna hian Mizoram Sarkar nuaya SDO sedar election officer settlement officer ni in saitwal khwa an ching me gani